ایواریا روژا شنبی 29 شباط ترکیه درگین خبری هرم و کردستان دایخستن و هات نوچونا گشتیاران جی پرین اردی و اسمانی هات نرا گرتن. الی آلوگورا بازرگانی لجر پشکنین و پیرابونن تند دیابر دوام بید و پیشبینی جی تهتا کرن بو ماهی که دم کی کارته کرن بزا و بازرگانی ببید. افروكا كو تركيا وكو برهم خليل هاتو چون قدغه كرن او جك وكو اجراءات تحذيري تركيا برابيه شلاي خوفا بل حتى وكو چو بريار ناتينا دان شلاي تركيا وكو مال نيت بردوام حتى في لحظه جك بردوام بار هلگر تين برهم خليل كاري بازرگاني دي كارتكرن يتكرن سر هندي چونكي او اجراءات پشکنین سر سنورا دي تنبن سر بار هلگرا و سر شوفيرت بار هلگرا و هر وصا كو ديروبن مال حتى بگهتا ناف بازاري دا ریوبریا ساخلمیا پارزگاه دوکجی تیمن تایبت روانه خالن سنوری کرینه اجبوی چنده که هر کسی بهتد ناپره ما کردستان دا پشکنین بو به نکرن و تایبتی جی شوفرین بار هلگران و او کسین شوالاتن چین و ایران جی تن بو ماه 14 روژان ته نکرن تیگرن وەکو ڕێبەریا گەشتیا ساخلەمیە پارێزگاها دۆکێ بۆ خاڵت دەواازێ سنووری ئەوێت کورسنۆری پارێزگاها دۆکێ مەهمیاتیم هەنە هەر کەسێکی بهێتە ناف پارێزگاها دۆکێ هەرێمە کوردستاندا ئەم پشکینە بۆ ئەنجام بدەین بەریک و بهێن ئەم پشتڕاست بین و ئەوێ چ نەخۆشێنێنن ئەگەر هات و شوڵاتی چینە یان شوڵاتی ئیرانێ قەساوێ بکەتن دەهێتە کەرنتیکردن ناف مەحجەر سەحیدا بودم 14 روز دی کپیتال چاودریا تیمت ما اتنوجداری. پشتی دای خستنا درگین سنوریت نوبر هرم کردستان و ایران دا نها درگین سنوریت گلوالات ترکیه جهاد ندای خستن. سرارایوه چنده که حوالاتی نشن هاتنو چونه بکن الی آلوگورا بازرگانیا بردامه تا نها جی دیاری نده کنگی روش آسایی بید. آمد بریف کنی؟ کنال آسمانی پیام دهوک